Kaki nam. Tuju. Iya bun. Tuju. Iyalah karena aki abid lo mulai ben abid lo tampil ning kacong madas aki makala ete dan tebi reng-reng lo punya atanya lah karena pong-pong kake bedi matura ya mayu aktif oleh ya. Oh iya bun, eling-eling aking oding kakek jijik tenang ngebun. Cora lo andi beban deh. Dek mau prinsip mun tero di ngaji bun. Ya mun asli nam lapade be ina. Sawang sinawang nam. Kencang ngoreng nyaman. Mun asli na. Aduh, sara nam. Aduh nam. Ya apa lagi repot bun. Mun bade keluar. Aduh, cek lah karo kopi nam. Bagi bun jenjel jenang. Aduh, seboran apa ya? Yang nebi neng tepang kesongai renang. Tapi kopi na modi. Ingat tunggi rara telur bun. Ya ada giang. Sini lah kecil mudah. Iya. Ayo minum. Nit makiring ngiro kopi pas tak lang ngalain ngiro sabu dula palang Kata-kata nam. Iya bun. Anu nam. Cek deti orang seteroyar kena melolo nam. Mun tak bisa ngargai orang lain lah. Kelas bun. Yelah bun kau gigi di saamun daya. Iya nam. Telur ke benam cek lepain. Oh iya bun. Kayak kerja mu. Iya, mulai sehat. Allahu Akbar. Lagi datang beranam. Aduh, ada lah labung ko deh. Aduh, tanah jeler patongku aja dam. Mau sentan nam. Ayo. Aduh, ada dam. Ya Allah, mati bun. Demer bun. Demes nak beranam. Orang yang mati nguru dah lodi bun. Kemana nam? Aduh. Tak genji nam. Mundan ngodan setia nam. Maki orang yang mati pakai nguru dalam pakun naceng nam. Kalau kita pakai mana mati nam. Mun setia nam. Mati bengino manong nam. Utek ku nam. Mak berderok ngere bun. Tina nam. Cok kalah nam. Munding ringan uje bahaya nam. Pojang nam. Pernah cek ngerokok ku apa bun. Bah. Kalang kuwi bun. Iya pacang kaki kayak kolo anu lo nangkung kolo. Mai bun osong bun. Terus ada dek rember ya nam. Osong boy mai bun. Mayu nam. Berkata nam. Mayu nam. Ada nam. Aduh, iya kok berapa ya? Tak muncul lah jangan gelar. Pakai nyampe. Ya mun rokok ngalam marhum sajid kena rang cek lemak. Kita mau tapu jolok. Oh no. Udah biasa main bun beda angin aku tak. Jeung lah aja ngan kok sebagai kaki tangan sama ibun biasanya cek tong. Saya cuma ada jeung lah aja kan. Kejegi senang. Pamain ngalah to. Saya dungki bejer dan jang bujang. Pandi bin kejegi senang.
menganggap tu. Lah jangan mak tak ada mungkin aja. Itu kiwakannya kol beremper ya. Aduh ya lah kol dua. Thank you. Masya Allah. Apa lebar tu? Aduh percaya kau main. Aduh pas apa gelak selebar dinar ya. Setelah orang dah tahu ngantuk. Pas kita berdatanya putih lebar. Aduh, ada nam. Ya Allah, mati Mati. bun. Demer bun. Demas nak beranam. Aduh iya. Ada paling sajit ter yang seberi saya tabrak sepeda roh. Ketipan 8. 6 tadi beri. Cik kalau lo seru cek kalak biasa orang mati kecelakaan je. Pakai kalak. Dengeri je kalak aku nam. Kata tilap ada iya nam. Aduh lah palang ni. Tuh, mak bulun korle apa? Jaga kapi. Apa dapur ya? Tuh, mak min kerimingan. Nggak boleh senorok bunter. Ani ada papri ya? Buat apa? Ada papri mana? Tuh, mak jin min kerimingan dia. Apa dapur wah? Kincor apa deh senorok bunter lah. Ya Allah, Allah babun kerana firman Rasul kerana kita ada benar. Kita pakai nyabak. Kematang tampar lah aja kan ni. Cek gelap bang kerdinar. Aduh, mak ke bebe. Duh, mak ke bebe. Ada yang nyangkut apa yang nyabak deh. Duh. Aduh. Nyabak ongku mat. Payah deh mat. Payah saya ada mer mat. Duh, area waktu sehari malam saya tak kau elang. Duh, pas dem matang lah jangan dia. Mak tangan di ketibik si nyabak ya cak di ngoreng berdua ayat tas dong. Aduh, lah apa sare dem. Aduh, temporary ya kena. Elang ngongku matang lah jangan mat. Aduh apa teh pote itu menceng. Saya nggak tang lah jangan si nyabak ru. Burung mat seelang mat itu matang lah jangan. Positif. Oh iya mat. Wah ada tang lah jangan itu mat. Itu mongku mung saya tang lah jangan. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, aduh, bocor mat. Tepat ke bocor mat. Aduh, kakak tong sepi tu, kulit. Kena, Atau kol gocengan dia ke bu? kau kayak ngecit nam, kau buru nemuan lu disengkok nyari lajongan. Oh pada bu nemu ke bu? Iyo, Pada bu. kau mengereng lang ngecit nam, kau jauh seburu. Mayu tina mulai bergelu. Mayu pi kau pian gelu mulai. Aduh, mulai benam tina cerita Roma ya. Nam, teh bote nama apa nam? Kadin kok gelak nama orang jual nam. Aji paling arep belum saja tu. Saya jual nam. Pabeli tang pese bang tang rokok pabeli Nam, pabeli kaki singala. Mari kerokok tumbuh. Ina pabeli nam pokok nam. Cik ko lalo ibe kisro cik kala kaki kala nam. Cak teh pun tak kerokok bu. Jadi ko ni itu. Pabeli nam. Jid, ya jid pabeli jid. Ko cak ko nak kok kaki ya.
Wah.